Vijolični 1:1, Studio Belek, danes naš gost Hilal Sudani. Lepo pozdravljen. Hvala, lijepo pozdrav i hvala na pozivanju. Priprave Turčija, kako se osjećaš, podnosiš sve? Ne, stvarno dobro, jako smo prošli, evo ima još tjedan dana, stvarno jako dobro smo radili, pogotovo tamo u Maribor prije da dolazimo tu. Evo, radimo da kad se vratimo kući da budemo spremni 100% i da krenemo prvenstvo na dobro način. Tvoj prvi klub je u tvom rodnom gradu, Alžir. Da, Šlef. ASO Šlef. Da. Kakav si bio kao... Stvarno, ja sam rođen tamo u Šlefu, svi sam prošao kategorija, do malog, do seniorski, evo. I onda od mojeg kluba otišao u europski svijet. Evo, stvarno, baš mi je drago što sam igrao tamo, ja sam bio tamo sin klub. Evo, nakon toga, evo, prošli smo puno klubove, evo, baš sam sretan i zahvaljen moj bivši klub, sve se meni dao i tako da. Kakav si bio kao dete? Stvarno, bio sam ok. Okay. Ok, djeta. Volio sam nogomet od kad sam bio beba. Evo, dobio sam priliku tamo ovako, sreće sam ušao tamo igrat. Evo, i znati kako iti na kraju, ali stvarno bio sam ok. Mi smo došli do jednih tvojih uspomena, pa ćemo ih zajedno prokomentirati. Jer tu si stvarno djete. Gdje si našli ovu sliku, majke? Da, jesam. Da. Izgledam kao moj sin sad. Ista faca. Isti. Tu si možda ili manji ili veći, ali si u nekoj opremi. Stvarno, gdje si našli ovu sliku, majke? To baš izgledam da sam lijevak malo ovako. Malo, da. Da gurnem malo na lijeva noga malo. A dobro, ovo je stvarno to moj život, mislim. Svaki smo prošli ovako, da kad vidimo to slika, stvarno uvijek razmišljam na obitelji što su meni pomogli i sve. Vidiš da sam bio malo sretan beba, evo. Zahvalim moj tata isto šta. A osim nogometa bio i... To je bicikl. Stvarno, ovo je to slika, ovo je to je tamo di živim. Stvarno, moj tata bio taksi, evo kako meni kupio, ovo je to, znači on je štedio puno novac da meni kupio. Jer znaš da imamo Slovenci najboljeg biciklistu na svijetu. Da. Tadej Pogačar. Pa i on je imao sličan bicikl kad je bio malo. Da, znači ovo je, kad sam dobio ovo je to slika, znači moj tata štedio puno novac da meni kupio. Samo da budem sretan, evo. Sad i stvarno je lijepo uspomena. A nisi kao mlad vozio samo bicikl? Čuli smo da si i auto vrlo brzo vozio. Da, ja sam ukrao sam auto, tata je 10 puta sam ja imao nasreća i stvarno, ali je na kraju bio dobar sa mnom, tata zna da volim voziti. Bez vozačka, bez ničega, ja sam ukrao auto. A volio bi ovo nešto ovako. Da kao osjetim malo bitan u obitelji. Malo si udario susjeda. Jesam. Udario sam. Ma kako znati vi to svi pričaju. A to nije baš za Alžir. To nije Alžir. Nije. A to u Švicarskoj, koji je moj striko tamo. A. Da, imam striko tamo, u Švicarskoj živi. Uvijek mi idemo tamo na godišnje i nešto ovako i tamo u Švicarskoj. Ne znam koliko sam imao godina, to ne sjećam se uopće, ali svake godine idemo tamo. Osim što si udario auto i zbog nogometa si pobjegao iz škole jedan put, jer tačno? Jesam, stvarno jesam. Zato što tada, prije u Alžiru, imali smo ponedjeljak samo pola dana u školu. Znači tada bio samo četvrtak pola dana i petak, to je vikend, naš vikend. Znači subota ima, nedjelja ima, ponedjeljak pola dana, utorak normal, sreda normal, četvrtak, pola dana isto. I uvijek kad nema popodne škola i moja mama je meni upisala neki kao dodatno nešto kao moram ići tamo. I pobogio sam i išao na trening. A mama je uzela taksi i došla kod meni tamo na treningu. Dakle mi ne moraš ići u školu. To mi je najsramota na moj život tamo. Ali dobro. Mama jadna, ona želja da će biti doktor ili nešto ovako, ali nažalost nisam ja uspio biti doktor. A ta
A tada su imao sam 12 godina tu. Tu, evo vidi sada, isti faca. Samo sam malo dobio malo mišić. A to isto, dobro, ajde, uspomena. Mi smo bili koliko danas, 12 godina, mislim tu. To je, zove se u Alžiru Minim. Ne znam kako se zove kod vas tamo, kao danas 12 godina. Nije pioneri, prije pioneri, kako se zove prije pioneri. Kod nas je u 12. Da, u 12 je tu. To je moja prva godina tamo. I stvarno su napravili dosta stvari. I puno trofeje smo uzeli. Stvarno. Kad smo bili mladi, naša škola, Šlef, top škola tamo. Znači, puno trofeje na mladinski igrača, sve. Kup, prvenstvo, uvijek igramo play-off. Znači, stvarno ima top igrača, mladi tu. Nažalost, nisu svi uspjeli, zato što puno stvari, zašto ne. Ali stvarno, sve igrača, kao vidite, sve top igrača. Stvarno. Samo šteta, nisu svi uspjeli. To je nogomet, to je. Inače... Kažeš, pripreme su super, a tvoja ekipa je u ovim igrama, što tek usporedno za pokal Belek ispala već u prvom krugu, kako to komentiraš? Dio je to. Ma da, moja ekipa ima 1000 godina, znači teško da pobjediš, mislim. Kad igraš protiv Mikija, oni prevari suca, prevari svi, a dobro, samo na kraj oni pobjede, samo da ne plaka. Pusti Miki da pobjedi. Zvedli smo tudi, saznali smo da ti je normalno alžirska tradicionalna hrana, da je voliš jesti. Ja volim, da. Je ta kuhinja tu u Turskoj slična ili? Ma imaš neki par stvari da su slični malo, ali ne totalno drugačije, ali imaš neke stvari koje su slične. Ali ja volim hrana, alžirske hrane. Koja je to hrana? Je to alžirska hrana? To je moja najbolja hrana ikad. To zove se mtuum. MTVM? Mtuum, da. Mtuum, aha, mtuum se izgovara. Da. Je bi znao napraviti to? Ne znam, a moja žena ona zna napraviti. Žena zna? Ili moja mama. Ti voliš da jedeš samo? Ma jedem, ja zato što radim. Moram jesti. Ne, ovo je to moja najbolja hrana ikad. Da, to je moj favorit. Da mogu jesti ovo svaki dan. Svaki dan? Da, nema nikakav problem. Kad ti kažem Didier Drogba. Moj idol. Tvoj idol? Da. Uvijek. Zašto? Ma zato što zbog njega sam volio Chelsea. I ne znam kako ovako, jednostavno nikad nisam imao idol, mislim, normalno. Volim svi igrača, napadača, zabiju sve, ali Drogba ne znam, bio specijalno, ne znam zašto iskreno. Ali oni uvijek, kad sam igrao protiv njega, kad smo bili u svjetskom prvenstvu, tada sam zabio gol, stvarno bio mi čast. Jer koja igram protiv moj idol, igrao sam protiv top igrača, ali meni bio mislim ok. Ali protiv Drogba je bio nešto specijalno. Zbog njega je voliš Chelsea? Da. Kad otišao on je tamo od Marseille Chelsea, ja sam pratio ovo i onda od tada sam volio Chelsea zbog njega. Šta ako te pitam za avion? Prije, bojao sam. Boji se, a? Da. Bio Maks Barišić prije tebe gost u studiju, njegova omiljena životinja je pas. Ja isto. Tvoja isto? Da. Ne bojiš se? Ja bojim. Saznali smo da kad ste snimali u Dinamu jedan spot sa životinjama u azilu, tamo gdje su ovi psi i to, tebi su stavili najmanje. Najmanje i on je bio tamo, ja sam bio 100 metara daleko. Samo da snimao, ne znam, slika nešto ili neki kalendar ili nešto ovako. I ne mogu ti upisati, znojio sam se, ja samo jedva čekam da oni završi, ja ovako tresim. Pas meni gleda ovako kao, ja njemu rekao šta mi ti meni gledaš, mislim. Ma gleda tamo fotografije, zašto mi ne gledaš? Igrao si i u Vitoriji, u Nottinghamu, Olimpijakosu, pa u Saudskoj Arabiji, a i u Dinamu. To je verovatno tvoj najbolji dio karijere? Moj najbolji dio karijere naravno je bio u Dinamu, to je sigurno. 5 godina tamo, osvojio sam puno stvari i stvarno moj prolaz u Dinamu, ne samo ja pričam, mislim sve što sam napravio, on i sam sebi priča, ali stvarno moj Dinamo. To je moj najbolji što sam ja prošao. Naravno, svi sam prošao top, naravno, ali
ako vidite 5 godina tamo, to puno znači. Mislim. I svi gdje sam bio, stvarno odlično. Je li Maribor dobar grad za živjeti? Super, odlično. Ja stvarno volim Maribor, mali grad, ima sve šta trebaš. Stvarno veselim se tamo i iskreno ništa ne mi fali tamo. Suda, hvala ti za intervju. Hvala sve vama najbolje, za pozivanje. bez ozljeda i puno golova asistencije. Inšallah. Hvala vam.